assalamu alaikum hande ko joɗɗini lan ɗo ko yettugol famɓe amen fof goto goto mi accata hay goto kala e ka woni goto kala e ko hikkori mi yetti on fof on jarama ko adi adi ko miɗo yiide commentaire ji monɗi miɗo yiide j'aime ji ɗi miɗo yiide partage ji ɗi fof miɗo weltori mi andi no wonda no gollidede donc haray hande simi adresse ke mo ko hollugol o wondema ko enen hawti hunde ko enen naɓidata kadi si Allah jaɓi e nder golle amen ɗen kala ko yiɗo ko muusi o ma ko ŋaŋi o haalane men e hoore hala e hoore hara adda e yawre adda e manque de respect adda e hoyre e yewte famodiren communiqué golle ɗen koko hawtude wona menen tum si goɗɗo jooɗi ke ndaari film ko ɓay goɗɗo jouyi si goɗɗo jouyi ko ɓay no woodi jooɗotoɓe ndaara si accama ndaarede yoni men gollata fenanta on toujours kono wona gollanede haray ɗen halfodiri ha mbabba yara kafe donc wano filmji buyno fuɗɗa e goɗɗi go ariya hakkunde ala ɗumanede miɗo yiide ko wonɗo réclame de comme par exemple lekki monen no toon kala e faale mum no toon faale men ko gotum no toon ɗinno fof yiɗo lande suite ji ɗin avec plein d' autres mais mi wawata o wiwde mi addana on suite maɓɓe on ɗi fof mais wano lekki monen faale men ko gotum kala e faale mum titre ji seeɗaji inchallah lan jokki hanko dowa wadde kon waɗa quoi on yiyay suite ji maɓɓe on hanka muuti si Allah jaɓi par ce que en golla e ɗin ɗon en golla e maɓɓe si Allah jaɓi nini koye ɗi wona gollede donc ono wona gollede faale mum on kam mi wawali wiwde on nde mi waɗanay on 100% golle ande no faalirte ɗon ɗo mais au minimum à 80% mi wawi wadde golle ɗen si Allah jaɓi donc ono wona gollanede toujours koye goto famɓe amen fof mi yetti on jarama e kadi watto mo weji to e scène men on Guinée Live restez toujours connecté sur Guinée Live. Guinée Live ko scène mo hawtuɗen en fof donc mi wawata on promitude ko mi wawata on waɗande mais woda e piiji buy komi waɗanami nder Guinée Live ce n'est qu'un début ko fuɗɗode nden ni fuu so waɗali taw mais inchallah woda e ko waɗi inchallah mais yesso itte koyen goto si Allah jaɓi